Ka henyo trap Aceh National Movement ka weni kisang bahala nga po ka jela. Kalami syakmat ban ay jingkersyan ya ka KSU, da ka balik ujor ijahar kela persya ya gopal di. Ubala kenau dan keti ka KSU, halon ka jing syak penyap ki arngut ki bar jela icamati. Uba Raiwan Sutun, Asisten General Secretary ka HNM, haba keren cikinong to kubor Shillong Press Club. Harengkat ka jindan lang kinoyalam, bad kerkat kaseng. Ulang bakaseng ka ajing kersyan ya ka KSU, bad penremru ya gopal di. Bakam Presiden juga CWC, baula kena im pej-pej ya ka KSU, halor ka jing syak penyap ki arngut ki bar jela, klem da yuk kisak hisatar ki babiang. Jemtak sengi ngiwan naga seng H&M ban peni ya kata ka jing support jungi ya ka seng KSU hak be dai bat ka jing syak no jong seng KSU ha unai wei briu uba kerteng gopal dai ubala kena jupor justi klem da yo ya ki sebut star ka boong ba kadai ka seng KSU kabong ba kadai ka seng KSU ka balai penyap yang kita ki briu arngut ki badan hantai hapo icamati tenak liang jong seng H&M ka keren dak basai ba yakinu ki benta ki ba kimla ban peni ya sebut ke star ke babiang te hak bidai ba kene benta kaliang nak liang jong seng H&M kamla ban pediang setia basa ka wei rungi i ba ki dei be ki bet jong kinore ki jat benriu ki bakwa ban pentron ya keseng KSU da ka baki keno tamla serum seneng klem dadon ya kita ki sebut setar ki babiang hagi jing sisa hagi ni kisngi pilai i borok ba wat na kaliang jong police department kalau ong ba na ya penhe yau ya kini ki jing ja ka badon hapo icamti tingin na kaliang jong keseng H&M lu hagi jing siangim kwa ban penhe yau ya kini Andre hadin bangi i pat ya ke jingkento ya ki wei pat ki badai ki paraseng balang nimla ban suyakun kuntu hendrei ni wan hang ne ban pensai syaki pat jong nong sung syaki pat nong sung snong jog jat riu jungi bangi ngidon rengkat bak seng ki isu nak benta ban yada ya ke bri jung nyutrap sakawai hak bidai bak ni benta ngilatho dak ni ke FIR kene hene gede ga FIR ila thok da gene ga FIR persya yo ni u gopal de u belapha ya gene ga city chief minister ka ba pni ba ula keno i kumbul adon ya kata sebut setar i kumbul adon ya kata sebut setar ka ba ula thok chief minister ho ni sutu unu bri ula ban thok ya ka city chief minister ha ga badon ba kanu benta de ban sulek keno pat kumtu ni nak liang jo seng H&M ngim sulak ban pediang ngim sulak ban kubur ban ngim isngau ya hak hiru ya kene ga jing keno ka ba ngi i ba kadai ka kam ka bumson longrem te hak bi dai ba kene ga jingja hapo icamati ni na kaliang jong seng ni syania hak police department ba kande ya ka ka badun kam kum bagi ong ba a criminal is always a criminal let the law takes its own course te hak bi dai ba kene benta ni na kaliang jong seng ngim nom penwet ngim nom penwa yunuru hendrai ngi super syajur ya ka jing keno jong uni wei ubriu ubakerteng ukupal dei na ka benta ba ula kentojur ba ka dei be keseng KSU te na kata kata ngi pengkrek ya kene ke FIR ba uhak ban pensisa ba lada umlak ban pensisa ya uni gopal dei ki police department jong state meklia ka dei ban kem bat kaan kadai ban bisar katkum kajinglap yaki saki disebut ki setar ki babiang bat kawai ru ka ba penso bitar ya kaseng H&M borok kawai kalong ba katkum tu city abala pha dan ka CWC Shela Block hakaba uni gopal de presiden jong komiti ula pha city syadu chief minister jong ka jala ka jongi bawang ba city balai ba an kamardor ita git khot ki issue berkawai kalong nakala kaseng kapan jing syai yakane hatu kedi syamu ti khot kisu ba le kata kamate po syamati hiksi bladap berkawai kajing kili kala kaseng ni kalong me ba hakapor ba kajing syak penyap jong lur syai nakala lagi principal man rumta kalau kem nem ita ki breu baratu ni gopal de ula peni tu dem ba manu kita ba penyap ni tahu sipai keluar jong kari Hendrei
haba kabasusi ba kolong ba kani kajing ketho jong ni gopal de kolong ba kajing ibeng kajing mut ban tron menurut ya kari dia boleh jongi hindai kani kari karuak ko pasai sya ki barjala ba khamtam joni ka komiti joni gopal de kolong ba wat pharia jat mereu borong ba kari kasi ba jat pada kasi nyo terap kadi jat mereu ko bating hindai nani sikmat kajing ketu yang kaseng kolong ba anda pipso jo anda pipso suk pensa aga berinyo terap subhami no ada pasai menerkam banyak keren dokumen kumtai bar kuberu nakalian jo kaseng akan syai ba najai yang jat bereu najai khamtam ingin khot yang ki issue nakalian kaseng kantor dekat lang wala dadi menayap wala dai benar thet aksam rum tak ri bereu nikloi balik kata tadi kentini bat nakalian gopal di udin percaya mengai poru ba udin percaya ba fitkena bagi tayat kot jeki isu ki penyap ini ki armut ki barjala ki poiwen poihap ani jela ka jongi kata yu isan sing bari sujud dota bagi bisa ka jing kepat ka seng kolong ba uni gopal de uri pensisa halo kani ga bata balajai ki khot samna jat bereu nalang ka seng ru kamsalya ba sapet ba sai berkam